nigeze kuba Buraya imyaka myinshi, imyaka 10 Buraya. Banyimye work permit, sinari nemerewe gukora akazi gasanzwe imyaka irenga 7. Icyo ndicyari kibazo, nta assistance sociale ndahembwa, ntemerewe no kugira assurance. Nigeze kuja gusaba assurance yo kwivuza, barambura ngo ntiwemere ubanza urindi uboni paper. Ntabati which paper are you talking about? Ko ndababwira ibyo nabonye, naciye mu maboko mu menyo y'imbwa n'intare n'idubu. Inzibyo mpaye mvuga, aho umuntu aburana n'igihugu cyose, ukaburana n'abavoka baje kuburanira mu rubanza imbere y'umucamanza. Ntambara zimaze kumbana nyinshi Buraya, mbaye ngwana na system, ibihugu byose binkorani. Naragiye ngura map, global map, umubumbe w'isi. Umunsi umwe mbonye bangora Buraya, naragiye muri office yaho ndababwira ati ndore isi nini, the world is too big. Ntabwo isi hekera hani wa nimva hano nzoja muri Canada na Itazi. Barambura ngo sizogenda gute? I will fly. Barambura ngo tuzoreba uko uzogenda, gira ngo radare zaho zageza zimpika. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashimana kubana namwe uyu munsi. Hagezaho niyumvira ko bihava bigora kubera urugendo rwambanye rurerure, ariko ndashimana ko yadushoboje. Amen. Yesu ashimwe. Kandi numvisha avuga ngo ndarushe. Yesu yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe bazi wiwe arabaruhura. Buriya abantu benshi ntabwo ikirusha ari akazi twakoze, ahanini ikirusha ni kiri mutima. Iyo umuntu yegereye Imana azaruhuka. Amen. Rero ndashimana ko turi mu ruhukiro bwayo. Ibyari bituruhije byose biri imbere yayo, kandi ndabizi ko ihava idukemurira ibibazo nkuko umwe wese yaje afite ibyo akeneye ko Imana ikora, ndabizi ko izobikora. Amen. Simbatindira, reka tuje mu ijambo ry'Imana ducunguze uburyo umwete. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 16 na 17. Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 16 n'uwa 17. Ndasaba umuntu uzi gusoma ururimi twumva twese asome, kandi agumane mikrofone hafi. Njewe ndasoma mu zindi ndimi za hano muri Canada. 16 Abaroma igice cya mbere murongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ndibukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. 17 kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomerezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. Amen. Car je ne peux rendre de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hallelujah. Amen. Ubutumwa bwiza ntibutera isoni. Amen. Imigani 25 haravuga ngo nk'uko amazi afutse amerera umutima waka, niko n'inkuru nziza zimera zivuye mu gihugu cya kure. Amen. Haleluya. Uko amazi afutse amerera umutima waka, niko n'inkuru nziza zivuye mu gihugu cya kure zimera. Haleluya. Amen. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi c'est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Haleluya, icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Haleluya. Imana ishobora byose, ntawe ushobora kurogoya umugambi wayo. Akisema ndio, nani awezaye kupinga? Akisema ndio, akisema ndio, nani awezaye kupinga? Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu zote astahili heshima zote. Haleluya. Imana no mwizego. Biroroshe kwizera umuntu uzi ko ari umwizego, ariko kandi biragoye kwizera umuntu w'umwizegwa ariko adashoboye byose. Imana ni umwizegwa, he is trustworthy. Icya kabiri, ishobora byose. Yesu ashimwe. The Almighty El Shaddai. Ni ukuvuga ngo ko ari umwizegwa ikaba ishobora byose, ubwoba bwoba ubwiki. Yesu ashimwe. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana mu Baroma, ijambo Imana yanshize ku mutima topic y'uyu munsi. Ndiko ndaza, urabona iyo umuvuga butumwa uba ufite amatopic menshi, ibintu ngize imyaka irenga 10 nigisha, kurabona ko ndobura icyo mbwira abantu. Yesu ashimwe. Ariko hazagera igihe ubura icyo ubwira abantu, kuko ibyo wabwiye abantu i Buganda sibyo ukwiye kubwira abantu Winnipeg. Yesu ashimwe. Ibyo wabwiye abantu Ottawa sibyo uza kubwira abantu Edmonton. Ibyo wavuze muri Belgique sibyo uza kuvuga hano. Haleluya. Kuko yamifite ikintu gisha buri munsi ku buzima bw'abantu. Ndiko ndaza rero Imana irambwira ngo mbaganirize ku isoko y'ubugingo. Amasoko y'ubugingo, les sources de vie. Yesu ashimwe. Amasoko y'ubugingo. Living the source of life. Cyangwa se living waters. Amazi y'ubugingo. Kuko iyo bavuga isoko akenshi ni origine y'ikintu. Ushobora kunywa y'amazi ariko udafite access ku isoko, iyo ashize ubura kugira wo kwicwa n'inyota. Ariko uzi ko ufite uzi aho isoko iri, aho wowe yavoma, ntiwogira ubwoba. Yesu ashimwe. Ubu buzima uzumva abantu bavuga ngo agiye hariya ngo karashaka ubuzima, yaje mu kazi ngo karashaka ubuzima, yakora iki ngo karashaka ubuzima, akajya kuragira ngo karashaka ubuzima. Ariko se ubwo buzima buba hehe? Isoko yabwira ihe kugira ngo umukonekite kuri iyo soko, hanyuma ubuzima bukomeze. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana mwitangirira igice cya mbere umurongo wa mbere, ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo ijuru n'isi isoko yabyo ni Imana. Imana ntiba mu ijuru, iba mu Mana. Kuko mbere na mbere gitararema ijuru n'isi yari ihari. Yesu ashimwe. Muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere baravuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, jambo yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Muri iryo jambo harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo niwo mucyo w'abantu. Muri iryo jambo harimo ubuzima, kandi ubwo buzima ni umucyo w'abantu. Muri iryo jambo niryo soko ry'ubuzima, kandi ubwo buzima ni umucyo w'abantu. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite iryo jambo nta soko afite. Yoba afite utuzi duke n'ikigicucu cy'ubuzima afite, ariko ntafite ubuzima nyabwo. Icya kabiri, muri iryo jambo harimo ubugingo, kandi ubugingo nibwo mucyo w'abantu. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite iryo jambo n'ubundi ari mu mwijima. Yesu ashimwe. Hepfo umanutse ku murongo wa 11 n'uwa 12 muri Yohana igice cya mbere hakavuga ngo
yaje muvye no kuvuga ngo niwe waremye isi yayijemwo yambaye umubiri aza kubana natwe aja muvye abe ntibamwakira ntibamuha umwanya muri iyi site hari abantu benshi ariko kubera iki dutonda ku kazi iminsi yose ntiducegwe ariko mu ikanisa akaba ari umengo niho hariho shwa akenshi ntituzi ubuzima aho buva tuba tuzi ngo twiriwe dushaka ubuzima buri imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Nta buzima buba mu kazi. Hari umuntu uzawicara ngo bamuhaye ngo contrat indeterminé akazagenda none se iyo bahaye bakuraho amafaranga ya retraite igice cy'icumi offrande bakazagukata ngo assurance maladie ubuzima ngo retirement ni ngo kukubwira atese ukuravuga ngo ufite contrat indeterminé hanyuma tukakubwira ko uzogira retirement none si indeterminé zo birimeze gute ta contrat indeterminé baho bagukoresha igihe ugifite imbaraga iyo zimaze gushira baraguta. Yesu ashimwe. Ariko ijambo ry'Imana giravuga ngo naguhese ukiri uruhinja zoguheka urinde usaza. Haleluya. Uwakoreye Imana rero ntazapfa cenyeji ngo afe ari desi yatawe n'akazi yakoreye. Haleluya. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Numugisha numugisha ukomeye kumenya Yesu. Haleluya. Abakoreye Imana bagendanye n'abayizeye abayiringiye barashaje baricara bashaje baravuga ngo twara abasore none turashaje titwigeze tubona Imana ita umuntu wayo ngo cyangwa urubyaro rwiwe ngo rusabirize ngo amuha une vieillesse heureuse gusaza neza no mu busaza ugasazana uburyohe. Yesu ashimwe. Ko murumva aho ngaho umuntu atozatanga contribution ya retirement kwaza ubwira Imana ati ngiyi sadaka yanje yo gusaza neza. Ikibazo dufite ntitwizeye ibintu turimo nasanze abantu benshi ntibizeye ibyo barimo. C'est serious problem. Imana icyo yavuze ni kwiri. Imana ingana nuko ijambo ryayo riri. Imana nta kindi kintu nta yindi garanti igira ku buzima bw'umuntu nta n'umuntu ufite agaciro imbere yayo. Umuntu agira agaciro iyo afite ijambo Imana yamuvuzeho kuko nigitaramiye kugira ngo irishitse. Iyo yakuvuzeho ijambo rero urakomeye. Ubutunzi bwawe gukomera kwawe imbaraga zawe agaciro kawe kangana n'ijambo ry'Imana ubise mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Pawulo aje kuvuga aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntere isoni. Je ne peux rendre l'évangile. N'imbaraga itsize power. Yesu ashimwe. Iyumvire. Haleluya. N'imbaraga zihesha uwizera wese agakiza. N'imbaraga zitanga ubuzima ku wizera wese. Yaba ari umuyuda cyangwa umugiriki sans exception wamaze kubyumva ushobora kwakira ubuzima. Amen. Aravuga ngo ni naho gukiranuka kw'Imana kugaragarira cyangwa se kubonekera. Mwavuze ngo uyu ni umwaka wo gukiranukira Imana. Tushobora gukiranuka utizeye Imana. Kandi kwizera mu Baroma igice cy'icumi ku murongo wa 17 ngo kwizera kuzana no kumva ijambo rya Kristo. Iyo wumvishe ijambo ukizera utangira gukiranuka kuko ugendera mu ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ikindi ntibishoboka ko umuntu yonezeza Imana atizera ngo birakwiye kuwegera Imana wese amenya kwiriho kandi hemba abayishaka. Uko umuntu waje hano Yesu ashimwe. Iyi ni shift wajemwo tiwotaha gutyo. There is something. Yesu ashimwe. Nigeze kubi Buraya imyaka myinshi. Imyaka 10 Buraya.
banyimye work permit, sinari nemerewe gukora akazi gasanzwe imyaka irenga 7. Yes ashimwe. Ariko I was the busiest man in Europe. Yes ashimwe. Nashobora kubyuka nkambara nk'umuntu ugiye ku kazi, ngasenga amasaha 8, shift ikarangira. Hallelujah. None ko murabona ubu nyine nkeneye akazi k'Iburaya. I'm too busy in my father's business. It works. Ibi bintu birakora. Icyo ndi cyari kibazo, nta assistance sociale, ndahembwa, ntemerewe no kugira assurance. Nigeze kuja gusaba assurance yo kwivuza, barambura ngo ntiwemere ubanza urindi uboni paper. Ntabati which paper are you talking about? Ndabwira nti ntimugira ikibazo, Imana yanje yitwa Jehovah Rapha, the healer. Izo mpa assurance. I believe. Imyaka 10 nta munsi naraye mu bitari Buraya. Yes ashimwe. Icyari kibabaje niki? Nuko bambwiraga ngo sinjabuke, bigeze kumbwira ngo sinjabuke Belgique. Belgique nagaho kari too small. Ni inshuro, donc Alberta irayiruta inshuro zirenga 25. Ngaho mbwire ngo bakugaraniraho umwaka 1, 2, 3. Ariko ngo nsome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo igice cya 28 ku murongo wa 18 haravuga ngo imbaraga zose mu ijuru. Vuga ngo imbaraga zose mu ijuru. Imbaraga zose ku isi. Vuga ngo imbaraga zose ku isi. Ngo zahawe Yesu, ziri mu maboko ya Yesu, ziri muri Yesu. None se nimba vuze ngo imbaraga zose mu ijuru no ku isi, hari undi muntu ufite imbaraga? Yes ashimwe. Icyakurike ku murongo w'19 muri Matayo 28 haravuga ngo noneho rero nimugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza, uwizera mu mubatize mu izina rya Data ry'Umwana n'iry'Umwuka wera, ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Imbaraga zose mu ijuru no mu isi nizawe Yesu. None kurambira ngo ngende mu mahanga yose mvuga ubutumwa bwiza. Nasoma mu byayishuriye naga ngo uri umwami w'abami, hejuru y'abami bose niwe uzuvuga. Okay, nukuvuga ngo ibihugu byinshi muri Europe n'ubwami ni udu kingdoms. Hallelujah. Le provera cose. Ndakubwiye ngo iyo wamenye Imana yawe hari ibintu byinshi bitokugara. You are unstoppable. Naita mfata zanzandiko bandisi. This is a small government. Is a small government. Kayishira mu cyumba cy'amahombe. Gafata Bibiliya. Nkagenda nkamantegura ibiterane ibihugu 7 countries. Namara nkagaruka ngasanga bya bikaratasi biri hariya mu cyumba. Kabatiza abantu, amakanisa gatangira, ubutumwa bwiza buravuga. Ubutumwa bwiza tibuntera isoni. N'imbaraga, it is the power. Yes ashi. Ndangije kuzunguruka irambwira ngo genda muri North America. Ugenda uvuga iki? Ubutumwa bwiza. Hari umuntu wampamagaye nari muri aeroport muri transit. Nari ngeze Edmonton mvuye Toronto. Arambwira ngo ese ngo ntakazi urabona. Ntamwate, what do you mean? Mind your business you. Ntakazi ndabona. Ari akazi nagusabye we. I'm too busy. We. Ndi busy. Abantu bataza bita ku gahunda zabo. Donc they just worry about other people. Hallelujah. Hari
akanama kamwe bigeze kunyishazamo ibukavu ngira ngo karuwe karaja ngira ngo meeting ya kabiri ngira bayigira ikamembe barambura ngo kutwa tubona ngo kuwagiye muri ibi by'ubutumwa bwiza ngo ntacyo uzogeraho ngo benshi ngo bagiye bananirwa ngo baranakena ndabe ati se mwarangije ibi bintu ubutumwa bwiza ntibuteye iso n'imbaraga z'Imana ziyeshuiza rasagakiza yaba ari umuyuda cyangwa umugiriki umukiranutsi w'Imana azobeshwaho no kwizera kuva kukumva kumva ijambo rya Kristo ntawuza wizera umuyaga dufite ijambo ry'umugabo twicayeho n'umwizego ntahemuka umwe mu bako bavuga cyane bakomanta muri ako kasimo meeting ndamubura ati wewe uzoje i Burayi uzohunguje i Buganda hanyuma uje i Burayi ni umara kuja i Burayi jewe nzoza i Burayi mbaye mvuga ubu butumwa mfite Bibiliya muhaye mutukana nayo nyuma ya namusanze i Burayi mu giterane akazambura ngoze kumurabuza ndamubwira ati ndi busy Burayi we are busy preaching the good news ndi Burayi umunsi umwe numva muri rurasi ndababwira ateme ko ndabona i Burayi hamaze kuba hatoye ngiye kuja kuvuga ubutumwa muri Canada pamagara Revera Bisetsa Joseph twaravuganye namwe ati ko ndaza ibintu byose byarangiye Yesu ashimwe none ko murabona hano ko murabona mbaye mvuga ubutumwa ibuvirasi hasi simukamanyura muheze Imana icyubaye haleluya n'imbaraga zihesha uwizera wese agakiza yaba ari umuyuda cyangwa umugiriki kuko byanditse ngo umukiranutsi azoshobora no kwizera isoko y'ubuzima niyo mu migani twasomye muri 25 na 25 haravuga ngo nk'uko amazi akonje amerera umutima unyotewe niko ijambo rivuye mu gihugu cya kure la bonne nouvelle rimerera umuntu nukuvuga ngo iri jambo niyo mazi y'ubugingo niyo source d'eau vive amazi atanga ubugingo haleluya mwaje hano muzanye ubutumwa bwiza mwaje gukorera Imana hano ko murabona muzubakiye barabara rishasha hano muri Canada rishasha mugire highway yanyu mwa forum yanyu mugire ngo highway ngi yatwebwe twafunze hano shasha something new bavuga ngo muzanye agashana ariko mufite isoko y'ubuzima mufite amazi yosukwa ku mitima inyotewe y'abene gihugu bano bagakira bakaruhuka gusa ikibazo hari igihe tutamenya icyo dufite haleluya hari igihe tutamenya icyo dufite we have something reka nkubwire ikintu gitangaje natangajwe n'Imana ukunda ifasha ibintu byayo donc byayo serious hari umusore umwe wambwiye igihe kimwe ko ndashaka kubabwira ibintu practical je nkumvuga mpaye ntanga ubuhamya kugira ngo duheshe Imana icyubahiro ndashaka kubabwira ukuntu Imana ifata ibintu serious donc ukuntu ibintu byayo bikomeye wowe wogira ngo none biroroshe nigeze kuba mpaye nsengera abantu ahantu muri Afrika ariko uwo mumama arizera ndamubatiza hanyuma amaze kumubatiza umwana we w'umusore bari kwaca mu gihe cy'ubuzima bw'ubukene cyane hari mu Burundi umwana we w'umusore arambwira ati Imana ya mama wakutubwira 20 tuyemera ariko hamwe naje yonkorera igitangaza no yemera ndamubwira ngo mbwira igitangaza cyose ukeneye Imana iragikora ari kuyemera uyizere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe arambwira ati Imana yonjana muri Canada kaja kwigayo kuko mwabo nta mafaranga bari bafite no nzoyizera ntambwira ati cyo ngicyo ni gitoya cyane mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi na Canada yaremwe n'Imana gira gutya kandagira
kandagira zukandagira ushitse ibirenge. Hano ni isi yaremwe n'Imana. Kuyizeye uhafite umugabane. Ndamubwira tizana urupapuro hano, nguhaye visa na residence ugenda uture muri Canada. None se ndamubaza se nugera yuzizera Imana uzemera nkubatize mu mazi menshi ukizwe wizere Mwami Yesu no marubatizwe mu mazi menshi mu izina rya Data ry'Umwuka wera? Nzobyemera. Nibinkorera ndabizi ko ababyeyi banje batoshobora. Nibinkorera nzoyizera. Ndamubwira ati nguhaye visa ugende, nzoza kukubatiza. Ubari hano agize imyaka myinshi, agize nk'imyaka 10. Nahamagaraga mama we nkamubwira ati ubwira umwana ko nzoza kumubatiza, tufitanye appointment, twasenge muri Afrika. Birashoboka ko kimwe mu byanzanye ari kumubatiza. Kumane ico is a big deal. Hallelujah. Sinzi ko mwumvise mpembabwi. Kumana ico ni ikintu gihamba. Hallelujah. Ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni n'imbaraga z'Imana. Mu gice cya 4 mu migani ni umunyabwenge Salomo, umwami Salomo. Aha yabwira nk'abana be guhugura nk'abana. Cyangwa se hari n'igihe yakotinga amajambo ise yamubwiraga agasa n'uhawe wivugisha asubira nko mu byo bavuganye na se Dawidi. Arimo ati mwana wanje ushire umutima wawe kuri aya magambo mpaye nkubwira. Ntaje kure yawe kuko arimo ubuzima kubayumvishije. Ni n'umuti ukiza ingwara. Hallelujah. Ubutumwa bwiza, la bonne nouvelle, the good news ku muntu ukenye nuko Imana ari Jehova Rafa, no Jehova Jire, ipuruvaya imara ubukene bwose. Ubutumwa bwiza ku muntu watawe nuko yavuze ngo ngwino abarushe n'abaremere muze munsange mbaruhure. Ubutumwa bwiza ku muntu ugwaye nuko Imana yitwa Jehova Rafa, Imana idukiza ingwara zose. Ubutumwa bwiza kuwabuza abana nuko Imana yitwa Imana itanga abana, the creator of the universe, umuremyi w'isi n'ijuru. Ubutumwa bwiza kubari mu ntambara nuko Imana yitwa Jehova Nisi, ibendera ry'insinzi yacu. Ubutumwa bwiza ku muntu ugwaye nuko yitwa Jehova Rafa, ari umukiza, idukiza ingwara zose. Ubutumwa bwiza ku muntu wishwe n'ibyaha wumva ko Imana itoba ikimwemera nuko Imana yuzuye imbabazi kandi yicaye ku ntebe y'imbabazi n'ubuntu bwayo. Hallelujah. Hari ubutumwa bwiza ku buzima bwawe uyu munsi, kandi ufite ijambo wobwira n'aba bantu bari hano. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ijambo twahawe niyo soko y'ubugingo. Muri Zaburi igice c'119 ku murongo wa 11 baravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazogucumuraho. Tushobora gukiranukira Imana utabitwi ijambo ryawe mu mutima wawe. Muri Zaburi kandi bakavuga 107 ngo mu gihe cy'amagogwa yawe bambaje Uwiteka, ngo arabatabara abakiza amagogwa yabo, ngo abohereza ijambo ryayo ngo naryo rirabakiza. Iyi Imana igiye kugutabara, igiye kukwishura, igiye gukora ibikomeye mu buzima bwawe, iziguha ijambo, isoko y'ubuzima. Iyi guhaye ijambo ni garanti y'ubuzima mu isanzwe. Ntiwopfa, ntawo kurenganya ngo bikunde, agira ngo arakurenganyije agasanga ahubwo yagushize mu mugambi w'Imana. Uba compliqué, nta muntu wopfa kugufundikira aho abonye. Hallelujah. Umunsi umwe mbonye bangora i Burayi, naragiye muri office yawe ndababwira ati
ndore isi ni nini, the world is too big. Ntabwo isi hekera hani wa ibyiringiro byanje bikwijambo Imana yavuganye nanjye. Mapu y'isi nini, mbere yuko nza hano narindi ku isi mu Minembwe n'Imirimba no kundo ni Buvira ni Bukavu n'ahandi muri Afrika. Mbere yuko nimva hano nzoja muri Canada na Itazi, barambura ngo sizogenda gute, I will fly. None ko murabona hano ndi Brussels, barambura ngo tuzoreba uko uzogenda, gira ngo radare zawo zageza zimpiga. Imana ni umwuka, God is a spirit. Ibera hose icyarimwe, ntawo yizibira, ntiwozifata security ngo uyicunge. Kandi ikindi, abantu bose baza bavuga ijambo ariko bagasinzira, ngo ari kwirinda Abisirayeli ntihunikira ntisinzira. Nuko ngo iyo bakuvuze ijambo iragutaramira ntisinzira, umwanya bahaye barota izi kuja busi ushaka kuja. Haleluya. Humura, Imana yavuganye nawe mu kukuzana muri iki gihugu. Humura, uzobishobora. Humura, ntakiya kijya kukwica. Humura, ayo makuru bakubwiye guca intege bari kubapfa kuvuga. Nimba hari Imana yavuze mu buzima bwawe, hagarara ku musozi no kuri zo bishiza. Humure, ihora ariyo kwizegwa, ndishobora kwivuguruza no kuri zo bishiza. Haleluya. Aravuga ngo mwana wanjye ushira amajambo yanje ku mutima wawe, n'ubuzima kuba wibonye. Ikindi kandi numara kuyabika mu mutima, urinde umutima wawe kurusha ibindi byose urinda, kuko niho amasoko y'ubuzima adudubiriza. Iyo wamaze kwakirira ijambo ry'Imana, ukakira uko kwizera ubutumwa bwiza, ijambo rikabarema muri wewe, nukuvuga ngo uba isoko y'amazi y'ubugingo. Niko Yesu yavuze ngo abanyizeye ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zidodudubiza ziva mu nda zabo. Aho ugeze ubigisubizo kuko ngaho ari Yesu wahageze. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo aho Imana ishaka kuja irahagutuma, washika ugakora nk'ibyo Imana igiye gukora. Muri terme diplomatique bayita ngo ni plein pouvoir. Nukuvuga ngo iyo umudiplomate hayasinya mu izina ry'igihugu, nukuvuga ngo ni igihugu cyose kihaye gisinya. Nukuvuga ngo ukubise ambassadeur ubu ukubise igihugu cyose uruhi. Haleluya. Nukuvuga ngo Imana iguhaye ubutumwa bwiza, ikaguhira ijambo, ikagushira mu isoko y'ubuzima, ugukubise abakubise ijuru ryose. You can never be a victim. Wamaze kumenya ibi. Tushobora kuba inzira karengane ngo umuntu wese aguhutaze akwice nabi. It is impossible. Yes ashimwe. Ubu ufite ubudahangagwa. Ko ndababwira ibyo nabonye. Naciye mu maboko mu menyo y'imbwa n'intare n'idubu. Inzi byo mpaye mvuga. Aho umuntu aburana n'igihugu cyose, ukaburana n'abavoka baje kuburanira mu rubanza imbere y'umucamanza, kandi ukabatsinda bose. Ariko twegamiye umugabo ukomeye. Iyo ufite ijambo ni garanti, ijuru riba rigutaramiye. Yesu ashimwe. Kwizera Imana, yaravuze ngo umukiranutsi azoshwa no kwizera. Naje gusanga ikibazo cyo kwizera abantu benshi ntibagifite. Hari igihe nashobora kuvuga ubutumwa i Buraya, abantu baba baririmba, hanyuma nkabwa ateme ukuntu turirimbye nono mbonye ngiye kuvuga ubutumwa hano Winnipeg, kandi ganjewe ngahita mpamagara umuntu kambwa ati ndaje kabisa, I'm coming. Ari n'igihe najya no kuri Zoom
kanahareba gutya kavuga ati one day I'm coming there. Hari cyagiye cya covid mwigeze kumpa akanya ngo kuri Zoom gutya, sinorangiza ntababwiye ngo ndaje. Yesu ashimwe. Muri Yohana rero bakavuga ngo uwo jambo yambaye umubiri. Hari igihe ijambo ry'Imana riva mu kwizera, mu isezerano, rikambara umubiri, rigafatika, ukabona ibyo yakubwiye, ukagendera mu byo yakubwiye, ukanezererwa ibyo yakubwiye, ugakora ibyo yakubwiye, bikagaragara mu bana bawe mu buzima bwawe bwa minsi yose. Ni igihe ijambo ryambaye umubiri, riri tangible, riri physical. Imana yambika ijambo umubiri ku buzima bwawe, rifatike abantu baribone. Haleluya. Nimba naravuze ngo nzoza hano nkaba naje, nukuvuga ngo ijambo ryambaye umubiri, ngo ryaje rifite ubwiza, ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege w'Imana. Iyi jambo ry'Imana rihaye rishika abantu benshi ndibakumenya, ariko iyo babara abanyabwenge bari kukwitaho hakiri kare. Jewe Imana yangiriye neza, izi mpeza amaso yo mu mwuka akenshi ugasanga ngize inshuti zigikenye, nta muntu uhaye ubona ko hari icyo yovamo. Nkamwitaho nkamubwira ati uzokomera, ni wewe gusa, ntukanyibagiwe gusa, kuko ikintu ukundi Imana mbaye mboni yayo kuvuga aba bandi barahumye ntibaye bakubona. Ubuzima bwagutasheho uzoba isoko y'umugisha ku bandi bantu. Uko mbayeho, indege ngendamo, uko mbayeho kose, n'amahoteli ndaramo yose, nabona negereye icyo gihe abandi babona ko nta kintu na kimwe bazovamo. Nuzozubona umuntu akubwira ko ntacyo uzovamo, uzumubwira ati ikibazo ufite, you are too blind to see the weight and the source of life in me. Uri impumyi cyane ku buryo udashobora kubona amasoko y'ubuzima ndimo. Nakiri ijambo gitabasha kubesha. Imana ibagire neza. Haleluya. Tugiye gusenga, simbatinza niko nababwiye, kandi sindangije kubera mwavuze ngo ndarusha, sindushe, twogeza habe nesho kera bwana kera. Ariko ndashaka ngo at least mbarekeraho mutaha ni package, turi kumwe n'iyinga. Amen. Ngiye gusengera umuntu warucitse intege, ugera muri iki gihugu ukumva uri complexe, ukumva ngaho turi nasiri ku Imana yo barwamagana. Yesu ashimwe. Kubimenya n'ubuzima, kuko ibiza kukubaza ngo nimbura umwana w'Imana, eske kuri Imana hari icyo yakubwiye. Erega Imana yavuze ntabwo izibuza abantu kuvuga, tibuza na shitani kuvuga, tibuza na demons kuvuga, amapepo. Ariko wewe ukwiye gukomeza icyo Imana yakubwiye, kuko nicyo wizeye, nicyo cyumwizerwa gusa. Ibindi nugira ngo bigukure mu cyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Ngiye gusengera abantu bageze hano bakagira ibibazo, akumva ikirere cy'Imana kirasa n'icyagiye, tangira kwiyumvira agatangira gukumbura ngo ibihengo bya kera. Bibiliya iravuga ngo umuntu uvuga ngo kera ngo niho hari heza, ngo ntabwenga bafite. Mukeneye kuzuza kandi kugira amasengesho, warangiza ukabura icyo ufungura. Uko nicyo gihe wari ukomeye mu mwuka. Ubu nyine urangiza jeûne na prayer and fasting, ugahita uja muri yogurt, ukagira fruit any kind, ukaja muri buffet, ukihereza everything. Wamara ukavuga ngo kera ngo niyo mwagaza musenga. Vuga ngo Imana itubabarire. Kurifuza ibihe bya kera ngo niyo wari mu bubyuke, uwageze urangiza gusenga kuri prayer mountain ukamanuka n'amaguru. Umunsi umwe navuye kuri prayer mountain ni Buganda, ndaza nari mfite udufaranga,
imoto nture hariya muri Hall de Kampala kuri gare, nyinjira kumwica, imbeho yari yankubise, ibara ryari ryaguye hariya hejuru ku musozi, imvura yadusanzeyo mu gicuku cyose ku musozi. Ndabyuse mu gitondo ngeze aho ninjira ahantu kumwicaye ngo nkarikire gutya mbona nimwicaye ngagira kandi kantu sinzoba nkibonye itiki nkomeza iyo nje, kandi simfite amafaranga yo kurara hotel ngo cyangwa ngo nduhuke, kuko nari nakarike nabati nabyukiye nyine mvuye ku musozi ndama nkomeza n'imodoka ngene sinzira mu modoka mpuruka iyo nzosha. Yesu ashimwe, haleluya. Ariko uwo musozi nawe uvuyemo mbwira bisetsa hano, ndamubwira ngo uzoja muri Canada kandi nzozayo nje mu ivugabutumwa. None se hano ko murabona turi imbarara, no hano ni Nyakivara. Yesu ashimwe. None umbwire ngo icyo gihe ngo nshifuze nsubire mbura ya bisi, hari imodoka zazindwara kuri airport, everything smart things. Ubu nyine niho novuga ngo Imana ya kera keneye y'ubu nyine uko yariri nikwiri niko izohora nibihe bidashira. Iki kirere ndi kugucanganyikisha, igituma benshi bagera no bakumva ikirere kirasa n'icyugaye nuko wibagirwa ibyo wavuganye n'Imana. Iyo ubihagazeho n'imbaraga zigwa kunesha. Yesu yarangije gusenga iminsi 40 kurumva atari mu buzuke, prayer and fasting, atajya tamwe. Ariko shitani yaraje arambwira ngo ese nguru umwana w'Imana, ngo nimbura umwana w'Imana agira gute? See if you are a son of God. Arambwira ngo byanditse ngo mfite ijambo isoko y'ubugingo. Amubwiye ijambo, ari mubwira kabiri gatatu, shitani arahunga amuva. Wewe stress iragukubita ngaha ukama wibagirwa ibyo yakubwiye byose. Bazakura ngo muze gusenga tigo ndabona Imana yarantaye. Hari umugabo nasengeye yari muri Kenya, ndamubwira ngo mu minsi 40 Imana iragukura aho ngaho. Yaragize imyaka 9 nari burayi icyo gihe, namuhamagaye ndi mu cyumba cy'amasengesho. Ni hahandi n'umugore urabona none se mwariye mutariye abana batariye, kurumva muri iyo nzu ho bamwe umunezero n'urukundo, habari mu mushiha abantu bashongerega bagira imigumi. Abarundi bazavuga ngo haraye inzara habyuka inzigo. Ndambura ati shira kuri loud speaker na madamu yumve kugira ngo ejo urebe ko byuka hariho akamudi gatoye keza. Ndambura ati muzoja muri Amerika mu minsi 40, haruri iminsi 40, we will pray, God will open doors. Muri iyo minsi 40 yayo ari muri Amerika. Umunsi umwe mbaye nsenga iburayi, Imana irambura ngo nimuhamagare ngo agiye kwiyahura. Hagiye kwiyahura gute? Hayinjiza ibihumbi nkabingaye by'amadolari. Ibyo kujya amafuru w'imunzu asigaye expiringa kubera abananiwe kuyarya. Ndamuhamagara ati kwa ibindi Imana yambwira is it real? Arambwira ati nukuri nsigaye mbaza Imana ngo se abandi kubera babagira ama accident jewe si. Ntamati really? Ukeneye gufa? Niki cyakugoye cyo tumabwira gute? Ambwira nyine ibintu byino by'ama stress. Ndambwira ati baho ubeho. Iyo wibagiwe ijambo Imana yakubwiye, isoko yawe itangira gukama. Ari ubuzima bwawe bukubeshaho butangira kuzika, ari ubwo wari kubeshaho abandi nabwo bigatangira kuzika. Ariko umukiranutsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Kwizera kuva ku ijambo Imana yavuganye nawe. Iryo jambo niyo ryarema ijuru n'isi. Iryo jambo niyo soko y'ubugingo. Iryo jambo nijye ibihugu n'ubutaka n'ibyaremwe byose zumva kandi bikaryumvira. Wewe Canada ndikuza umuntu wo mu Rurambo kukabara imutenja kundondo mu Minembwe mu Karingi
uko uravuga ngo hano bazi iyi si hano ntikuze, niyo iwanyu bagazakwirukana ngayetekeza nonoha. Who do you think you are? Hano uhagira imbaraga mu isi y'umwuka igihe uhagaze ku ijambo ryaremye isi n'ijuru, ahugira autorite n'uburenganzira bwose, kuko yaravuze ngo aho muzokandagiza ibirenge ndahabahaye. Iryo jambo ryotuma uhaba kandi ukaba ngaho wavukiye. Ikirere ntigigwarasi. Ndagusabye ngo ukomeze ijambo ry'ubugingo wahawe. Haleluya. Ukomeze ijambo ry'ubugingo wahawe. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Numugisha tiwoshika hano Imana itakuvuze ijambo. Ibyo waciyemo byari kuguhitana ni byinshi, byari kuguhitana ni byinshi, ariko washyize hano kubera hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Niyo garanti. Urikomeze. Zurivuga uruhe ugivugane wenyine. Yesu ashimwe. Biremewe kwivugisha, biremewe kwibwiriza. Nimba hari abantu bazavuga ngo bamwimya agatuti, yewe udututi turuzuye, njewe no mu ndege navuyeho kera hari umuntu ukije. None se wombwira ngo anyimya agatuti mu kirere, Air Force One, we are very busy mu kirere hariya. Haleluya. Zuja mu cyumba usubiremo amajambo, mutima waje himbaza Uwiteka, namwe bindimo ntiwibagirwe imirimo y'Imana yagukoreye. Humura iri kumwe nawe, iyaguhamagaye niyo kwizegwa, no kubikora izobikora. Wibwirize. Maze kubona intambara zimaze kumbana nyinshi Burayi, mbaye ngwana na system, ibihugu byose binkorani. Naragiye ngura map, global map, umubumbe w'isi. Ninjira mu cyumba cyane, nageza ngikinga abaneba bakora bakavuga ati uyu muntu, bagamagara polisi, uyu muntu azagira ukwezi ari mu nzu hayasenga, kandi ibintu azasenga ntituzatubyumva something, ariko nta yindi kirima azakora. Ijambo ry'Imana ngo abafite umwuka wera, imbuto z'umwuka wera, ngo ibisa nibi ntatekora ibihano. Haleluya. Amen. Ngafata wa mubumbe nkabura ati Canada ndaje, Amerika ndaje, Buraya we nkurimwo, ubimenye ko ndi namata ndi hano cyo mpamba. None kurabona ngikeneye iyo global map cyangwa ko ndagenda physically. Yesu ashimwe. Amen. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Komeza ijambo ry'Imana, muve hasi dusenga Imana. Amen. Rebrizo legromose. Urumwizerwa Yesu. Giye gusengera umuntu wari wihebye wumva ko kirere kiwe kitugurutse.